ab'ekitongore kya Ankole Clays Limited abarukukora amategura hamwe n'ebindi by'okwombekyesa eby'omutindo bigwireho factory yabo omu butongore omu wadi ya Rachachizi omuri Mbarara City South. Hariho ubwenge kandi hariho amagezi kuri kubikozesa byona ureba umurimo gwa Ruhanga ni kugenda umeisho na mbwenu nitekereza Philip kandi hamwe na Charles bakoresiza ubwenge bakozesa n'amagezi knowledge and wisdom arubwo rukuribuka jiro to kutikubasa kwanje iki cyaruga hari Ruhanga kandi ko buzimananye nareba nabuza Philippe bibuzo kushati yabigarukamu hahabwo kuba omuntu nabaktwiro bwire buringwa kuteka kintu no kukisya hiyakisya arukayo ubutumwa bwo mukiguraho factory G omureberezi wa diocese ya Kigezi Right Reverend Gada Kanjuna asimera abagitandikire kandi yabashaba ubutaryana hamwe ni mugenda hamwe eco ninkimanya konkati ndi kukimanya munonga uri kukimanya munonga ni Ruhango wabaresire ngumukore hamwe ngwe nukugire nama yo kujyana ukatugende tuze nkori tugure yo mwanya. That was one step. Konka tugenderire cya tubomba amatafari tubumbeza reka ndeke kubyeta amazi tubumbe amategura rero twihemwe sente twetungure ejo kabirye ndijo nama konka abakubayika rwagati endimi zabo zahinduka gambera mugenzi wo tururimi rwahinduka birahinduka endimi zitahinduka habwo kuba hari abantu bari kutandika business hamwe bikimara kutunguko reba byahinduka. We are very, very pleased to let you know ngutushemererwe where the business has reached, and that is the celebration together today. Abahona bashabirwa ko abana inzarwe mirimo hamwe no kamera hakore birya hamutindo. Nyondi assistant RCC of course we write reports. Kunkitse areba hane kintu cyamani. Kine kuzo mu report yanjye. Ece nareba hane kintu cyamani yebishane be ntatera nebyamani. Kurigiro project says tukurambura mu track. So be sure that this project is going far. It will empower you and Charles. We have been together, I think, for common business for the last 30 years. Ejimyaka yitu cyayine nemyaka mike ekitugeze tinda hamya ngwera renga ashata yitwa amara. Nyewe ndareba eji business tihinerenda ekirenda kukigarura nyuma. And we are all very hard working people. Factory ejo bwahati yasyameza netandikire gukora imirimo yayo mu butongore kandi bwahati nekoresa abakozi barukwingura mu 200 ahabwa TV West ndera akiza.